tunakosa njia, tunachoka, manake tunakosa msaada, ndio walikuwa nataka tutupa muraki. Ku itariki 25 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2025 umutwe wa M23 wasabye ingabo za leta ya Kongo hamwe n'abandi bose bazifasha kumanika amaboko bitarenze amasaha 48 byari mu rwego rwo kwirinda yuko intambara yarushaho gukara. Nyuma yaha ibihugu birimo Ubudage, Ubwongereza, Ubufaransa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byongeye kwibutsa abaturage babyo bari mu gace ka Goma ko bahita bahava maze bakajya mu bice birimo umutekano. Ni nyuma y'amatangazo n'ubundi bino bihugu byari bimaze iminsi bitanze bisaba abaturage babyo babigoma kuba bahava maze bakajya mu bindi bice birimo umutekano. Ibintu kuva kuri no tariki byakomeje kuba bishya kugeza ubu ngubu tuvugana. Abakozi b'umuryango w'abibumbye UN barimo n'abari mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoreraga i Goma basabye u Rwanda inzira ku mupaka wa Grand Barriere kugira ngo babone uko bava mu mujyi wa Goma urimo kugenzurwa na M23 maze berekeze Kinshasa. Perezida wa Kenya Ruto yavuze ko intambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo ari akaga gakomeye ku bantu, ndetse uyu mukuru w'igihugu wa Kenya akanaba umukuru wa Afurika y'Uburasirazuba kuri ubu ahita asaba inama igitaraganya. Sustainable solution can only be achieved through engagement, constructive dialogue. M23 yamaze gufata Goma ifunga ikirere n'inzira z'amazi, ndetse u Rwanda narwo rwamaze kugira icyo ruvuga kuri ibi muri UN. Ni mu gihe ingabo zimwe na zimwe zari zihanganye na M23 zo ku ruhande rwa Kongo ubu ngubu nazo zamaze guhungira mu Rwanda, izindi zimanika amaboko zishyikiriza M23. Ndetse na bamwe mu baturage ba Kongo kuri ubu nabo bamaze guhungira mu gihugu cy'u Rwanda. Perezida w'igihugu cya Kongo Felix Tshisekedi nawe amaze gukora inama y'igitaraganya yiga kuri bino bibazo. Ikaze muri aya makuru yose ku buryo burambuye. Mu ijoro ryo kuri iki cyumweru tariki 26 umutwe wa M23 watangaje ko afunze imirimo yose ikorerwa mu kiyaga cya Kivu ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe kandi wahise utangaza yuko amasaha 48 wari wahaye abasirikare ba FARDC ngo bamanika amaboko ayo ngayo nayo yarangiye. Wahise usaba abagize igisirikare cya leta gushyikiriza MONUSCO intwaro zose bafite, ndetse bose bagahurira muri stade d'Orinite bitarenze saa 9. Uyu mutwe wahise unavuga yuko igikurikiye ari ugufata umujyi wa Goma. Ibyo ngibyo byose byari imbere. Nyuma yaho M23 koko nkuko yari imaze kubitangaza yahise ifata umujyi wa Goma. Uyu mutwe wahise usohora itangazo uvuga yuko wafashe umujyi wa Goma, ko ibikorwa mu kiyaga cya Kivu byose ubihagaritse, ndetse kandi usaba abaturage bagoma gutuza. Nyuma yo gufunga ikirere cya Goma, uyu mutwe yahise usaba ingabo z'amahanga zirimo gufatanya na FARDC guhagarika kwica abaturage kandi zigahita ziva ku butaka bwa kino gihugu. Muri iri tangazo uyu mutwe wasohoye wavuze uti ikirere cy'umujyi wa Goma ubu ngubu kirafunze. Ihuriro ry'ingabo zirwanira ubutegetsi bwa Kinshasa ririmo gukoresha ikibuga cy'indege cya Goma mu gutwara ibisasu byo kwica abaturage b'abasivile. Dusabye ingabo z'amahanga zirimo iz'u Burundi, iz'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo ndetse n'iz'ibisirikare byigenga guhita zihagarika kwica abaturage kandi zigahita ziva no ku butaka bwa RDC. Ubwo ibi ngibi byari bimaze kuba ibindi, Perezida wa Kenya Ruto akanabuhagarariye umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba kuri ubu mu ijoro ryo kuri kino cyumweru nyine yahise atanga itangazo ryanyuze ku mbuga nkoranyambaga, aho Perezida wa Kenya yavuze ko intambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo ari akaga gakomeye ku bantu. Escalating conflict and deteriorating situation in Eastern Democratic Republic of Congo. Ati gukomeza guhungabana gukomeye kw'amahoro n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ikibazo gihangayikishije. Ibibazo bijyanye n'imibereho y'ikiremwa muntu birimo kurushaho kuba bibi kubera ibikorwa bya gisirikare birimo no gufunga ikirere cya Goma. Perezida Ruto yakomeje asaba impande zombi kuyoboka inzira y'ibiganiro mu gukemura ibibazo. Ati nk'umuyobozi w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ndahamagarira impande zose ziri muri bino biganiro bya Rwanda n'abavandimwe banjye aribo Perezida Tshisekedi ndetse na Perezida Paul Kagame bombi navugishije kuri no mugoroba kumva amajwi y'abaturage b'akarere kacu asaba amahoro ndetse n'umuryango mpuzamahanga. Emphasize the obligation of all parties to facilitate humanitarian access to. Uyu mukuru w'igihugu kandi yakomeje avuga yuko nyuma yo kubiganiraho na bagenzi bo muri East Africa bemeje yuko nk'amakuru y'ibihugu bigize uno muryango bari buze guterana bitarenze amasaha 48 kugira ngo barebe icyakorwa. Nyamara mu bice byinshi ayo ino ntambara yari irimo kuba yakomeje. Urugero ahangaha nk'umusozi wa Goma uyu nguyu ukaba umusozi muto
uri umujyi ku kiyaga cya Kivu, aho binavugwa yuko ari nawo n'umujyi wavanye rino zina. Ikigo cya gisirikare cya Katindo kitari kure cyane y'uno mujyi, ahangana hamwe mu hantu h'ingenzi mu bya gisirikare kuri ubu muri uno mujyi hamaze gufatwa. Ibice byombi kuri ubu bikaba birimo kugenzurwa n'umutwe wa M23. Ntabwo ari ibyo gusa, kuko amakuru anavuga yuko imfungwa zari zifungiye muri gereza ya Goma nyinshi zamaze gusohoka. Nyuma ya bino byose, Minisitiri w'itumanaho akanawa n'umuvugizi wa leta ya Kinshasa, uyu nguyu nyine akaba Patrick Muyaya, yatangaje ubutumwa ku rubuga rwa X avuga yuko umujyi wa Goma urimo abo yise ingabo z'u Rwanda. Muyaya yavuze yuko leta ya Kongo ikomeje gukora ngo yirinde yuko habaho ubwicanyi no gupfa kw'abantu. Avuga yuko bagira inama abaturage bagoma zirimo kuguma mu rugo ndetse no kwirinda ibikorwa by'ubusahuzi. Nyamara ariko hari amashusho menshi yerekana abaturage benshi mu bice by'umujyi wa Goma bari mu mihanda bereka ibyishimo ingabo za M23 zatambukaga mu mihanda. Bamwe banumvikana bazisaba kutava maze bakahaguma. Kugeza ku gicamunsi cyo kuri uno wa mbere, ibice bimwe na bimwe bya Goma byari bicyumvikanamo amasasu, cyane cyane mu burasirazuba bw'uno mujyi ahegereye u Rwanda. Ino mirwano rero ni nimwe mu yatumye abaturage benshi bahunga, barimo n'abakozi b'umuryango w'abibumbye. Kuri abanga harimo guhungira mu Rwanda nyuma y'uko izindi nzira zose zashoboraga kubakura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifunzwe, harimo inzira yo mu kirere ndetse n'inzira yo ku butaka. Bano bakozi bari kumwe n'imiryango yabo batangiye guhungira mu Rwanda. Kuri uyu munsi tariki 27 y'abakozi ba mbere bagize mu Rwanda maze bakirwa i Rubavu. Bamwe bakavuga yuko batazi neza ikiza gukurikiraho. Umwe mu bakozi ba UN binjiye mu Rwanda yavuze ko ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta bashinzwe gucunga umutekano w'umupaka bahari, ku buryo nkaca imodoka ari ingufuri. Bamaze kwakirwa mu Rwanda n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka, abanga barimo guhabwa urwandiko buzuza ruriho ko bavuye i Goma bagiye Kigali. Uru rwandiko buri wese ashyiraho amazina y'abo bari kumwe. Nyuma yo kuva ku mupaka rero amaze kwakirwa n'u Rwanda n'ukwerekeza mu mujyi wa Kigali, aho bari buze kuza guhurira kuri stade yitiriwe Pele, nyuma ashyirwe muri hoteli zitandukanye mu mujyi wa Kigali. U Rwanda biteganyijwe yuko ruri buze kuza gutanga ubufasha bwo kubakira no kubageza i Kigali, hanyuma ibijyanye n'amahoteli n'ibindi byitabweho na Loni. Yitezwe yuko kandi bagomba kwerekeza Kinshasa nyuma. Uretse abangaba n'ingabo za Kongo n'abaturage baho, abangaba nabo ni bamwe mu bamaze guhungira mu Rwanda. Bamwe mu basirikari ba leta bari muri uno mujyi bahisemo kwishyiriza M23 maze bamburwa intwaro, abandi bahungira mu Rwanda. Abahungiye mu Rwanda bakiriwe mu karere ka Rubavu, aho inzego z'umutekano zagenzuraga yuko nta ntwaro bafite cyangwa se ibindi byahungabanya umutekano w'u Rwanda. Abarenga 20 binjiye ku mpaka bitwaje imbunda zirimo n'amasasu maze babishyikiriza ingabo z'u Rwanda. Umwe mu basirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yishyikirije ingabo z'u Rwanda yavuze ko impamvu ari uko ingabo za RDC zirimo ziratsindwa na M23. Ati twarwanye intambara nyinshi ariko M23 barimo kudutsinda, rero twahisemo kwishyikiriza ubuyobozi bw'u Rwanda. Uretse abasirikari n'abasivile benshi muri bino bice bamaze kuhava, aho ku bwinshi nabo bakomeje guhungira mu Rwanda. Benshi muri aba barimo barashyirwa muri Vision Jeunesse iherereye Rubavu. Ku ruhande rwa Kongo bimaze kumenyekana yuko ubwo M23 yarimo yerekeza neza Goma, Perezida Tshisekedi yakoranyije inama idasanzwe y'umutekano yigaga ku buryo ibintu byifashe muri Goma. Ibingibi kandi byakurikiye inama y'akanama k'umutekano ku isi ka UN yari yateraniye ejo New York muri Amerika, aho abayigize ahanini bavugaga yuko u Rwanda rwohereje ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha umutwe wa M23. Ni mu gihe nyamara u Rwanda rwerekana yuko Kinshasa nayo ifasha umutwe wa FDLR urwanya igihugu cy'u Rwanda wanasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye yeretse kano kanama gashinzwe umutekano muri uno muryango yuko ingabo kashyiriyeho kurinda abasivile ndetse no gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR zifatanyije n'iza FARDC ndetse n'izindi zakomeje kwica abatutsi mu burasirazuba bwa kino gihugu. Mu nama idasanzwe ya kano kanama k'umuryango w'abibumbye rero yiga ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, ku ruhande rwa Kongo bongeye gushinja u Rwanda, aho bavuze yuko ari rwo rurimo kurwana n'ingabo za leta ya Kongo. Ni mu gihe ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye rwa Mucyo Ernest we yavuze muri kano kanama yuko muri Kongo hari imitwe irenga 250 ikomoka imbere mu gihugu ndetse na M23 ihanganye n'ingabo za Kongo. Anasobanura yuko uburyo MONUSCO yoherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mwaka w'1999 ariko kandi ko kugira ngo inshingano zo gusenya FDLR zibashe gukorwa, nyamara ahubwo ikibazo cy'umutekano muke cyarushijeho kwiyongera. Ikindi n'uburyo MONUSCO yatandukiriye inshingano zayo zo kugarura amahoro ndetse no kurinda abasivile, ahubwo ikinjira mu ihuriro rya FARDC rifite umugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ati kandi narwo ari igihugu kinyamuryango cya UN. Ambasaderi Rwamucyo rero akaba yasabye yuko MONUSCO ikwiriye gushyira ingufu mu kurinda umutekano w'abasivile ndetse no kugarura amahoro aho kurwana ku ruhande rwa FARDC.
muri no mirwano imaze igihe ihuje impande zishyamiranye harimo abasirikari 9 ba Afrika y'Epfo mu gihe abandi 3 bo muri Malawi ndetse n'umwe wo muri Irwe nabo biciwe muri no ntambara. Abenshi muri aba bamaze kwishyiriza M23, abandi bamanika amaboko bavuga yuko bavuye muri no ntambara. Ubutumwa bwa MONUSCO nibwo buhabwa ingengo y'imari nini ugereranyije n'ahandi hose hari ingabo za Loni zishinzwe kugarura amahoro mu bihugu bitandukanye. Ibyo bigatangaza benshi uburyo bigiranga ibibazo bikiraho biri. Iki kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo kimaze imyaka myinshi, ariko mu kwezi kwa mbere kuno mwaka cyongeye gukaza umurego nyuma y'uko M23 itangaje yuko igiye gufata Goma. Ino ntambara imaze imyaka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi yafashe indi ntera mu minsi mike ishize ubwo M23 yigaruriraga imijyi myinshi kugeza no muri Goma ifatwa nk'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Mu ijoro ryo kuri kino cyumweru tariki 26, imiryango mpuzamahanga irimo n'umuryango w'abibumbye ikaba yamaze gutangaza yuko abakozi batari ingenzi bagomba kuva i Goma. Umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba nawo ukaba watangaje ko Perezida w'u Rwanda ndetse n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biteganyijwe yuko bari buze guhurira mu nama yihutirwa kuri bino byose birimo biraba. Inama itegerejwe kuri uno wa kabiri mu gihe nta cyahinduka. Birumvikana amakuru y'intambara barimo byinshi bitandukanye bishatse gusobanura yuko byinshi kuri ibyo turi buze kuzagukomeza kubireba. Mu magambo yose y'Ikinyarwanda ntabwo ari menshi afite ibisobanuro byinshi kandi bihamye nk'ijambo kubaka. Kubaka ubushuti, kubaka igihugu, kubaka ubuzima. Mu byo abantu bubaka byose ntabwo bubaka byinshi nk'inzu. Gusa nubwo bazubaka ari benshi kandi ku bwinshi, nta numwe muri bo wubaka nka Imboni Construction and Supply Company Limited, ICAS, kompanyi y'ubwubatsi ifite aba-engineer b'inzobere mu bikorwa by'ubwubatsi ukwiye gushinga imirimo yawe. Bakoresha ibikoresho bijyanye n'igihe mu bikorwa by'ubwubatsi bituma bagukorera imirimo yawe neza, vuba kandi mu buryo burambye. Imirimo yo gukora ibishushanyo by'inzu, gushaka impushya zo kubaka inzu zaba izo kubamo n'iz'ubucuruzi, gutunganya imbere mu nzu zo guturamo cyangwa se gukoreramo interior design. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri 07850998. Wanabandikira email kuri yourdreamconstructionsolution@gmail.com. Waba uri mu gihugu cyangwa se hanze yacyo bagukorera nk'uhibereye. Bahamagara uyu munsi uzanshimira nyuma. Mu gihe tugana mu mpera z'umwaka tunatangira undi mushya, Raguar Trading Limited twifuje kuba mu bambere bakwifuriza kuzatangira umwaka wishimye kandi uri ahantu hasukuye. Byaba ari wowe ushaka kubaka bushya, aho usanzwe utuye ushaka gusana, utanibagiwe ubwubatsi bw'ibigo binini, ngwino muri Raguar Trading Limited maze tuguhe promosiyo twagushyiriyeho muri iyi minsi mikuru ku bikoresho byose byacu birimo amakaro meza yo gushyira muri salo, mu gikoni n'ahandi, amasika, PV span n'ibindi byose birinda ndetse bikanarwanya imidite. Hari promosiyo kandi kuri marble washyira mu gikoni, mu busitani kandi ntizizangirike. MDF bodi ziri mu mabara arenga 30. Ibi ngibi byose biguha amahitamo menshi. Muri no promosiyo yacu ntabwo twibagiwe marine boards zifashishwa mu bintu hafi ya byose mu bwubatsi, kuko zino ntabwo zikangwa n'imvura, ubukonje n'ibindi bihe byose bibi. Iyi promosiyo twagushyiriyeho muri iyi minsi mikuru reka rwose ntigucike. Raguar Trading Limited wadusanga mu Gakiriro ka Gisozi cyangwa se kwa Rwahamiremera. Wanaduhamagara kuri izo telefone